Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu paribata bani panorang sugot nerion pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami hubamu Bapa. Bani diar layakmu na mangiring-iring manramotkon rosi masarihon guluh nami. Bani sugoton ibagas malas niur hanami. Tetap mengelek hubamu asihama na mangurasi hadirion nami marhitihon ni hatamu nasiol jalon nami asi ibagas sa ganjang nerion tetap mahatamuin nagabi oncolan ni hapor sayon nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marayan ba ni panorang sugot niya riyon naboy isisihan nami marhitihon ni channel YouTube on rigapan sigano paribata sa dariyon Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023 ay tersurat bani buku Matius bindu 20 ayat 22 na makatahon sonon anja sagala na pinindonima ibagas tonggo nima say najaloon nima do anggo porsaya hanima. Kita ganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu anggo ipardiate hita ibagas namartonggo marhitehon ni hata ni Tuhan Yesus on jupah hita hata anggo. Jadi songon na adong syarat ni tene. Jadi anggo adong maibain syarat hubata. Kira-kira sonaha manani hita mandalani kuluta siganu ari. Nah, kita ganupan syarat na isobut anggo on sa sitong ni lang syarat. Tapi ay lahumanokanhon pasal hubungan ni antara martonggo pakon hapos sayaon. Hubungan antara ibagas na ipangindo apa na ihapor sayai. Kane perdiate hita. Bahasa ahana ipangindo hita pakon hapor sayon ta maningon do sadalan. Ase ibagas na martonggo hita mangindo hita hubani Tuhan. Maningon do hapeni na ipangindo hita hubani Tuhan sadalan pakon hapor sayonta. Jadi anggo lang sadalan panginduan ta pakon hapor sayonta totu lang jupah kita ahana ipangindo hita. Artini ay lang kabeni dos carata mangindo hubani hasoman jolma pakon hubani naibata. Jadi anggo hubani hasoman jolma porine pe porsaya hita jupah kita dona ipangindo hita ai anggo lang adong bani aha bereon ni hubata tapi anggo bani nebata ningon porsaya do hita bahasa aha na ipangindo hita jupah kita jana adong do ai bani nebata alani ai maningon sadalan do ane pangindo hita pakon hapor sayonta. Jana napadua kon ibagas na martonggo, ibagas na mangindo, maningon do hapeni iboto kita. Na ijado na ihasiholhon uhurta, jana na ijado na iporluhon uhurta. Na ihaporluhon hita. Jadi angko isukon pasal ahado sihol ni urmu, ahado sirni urmu, ra bahak do tene na ihasiholhon hita ibagas parguluhan taon. Tapi lape totu perlu ay bata. Ay maase gati tumang do jupa kita ibagas parguluhan taon. Idah ni hasoman manuhor tape, sihol ia manuhor tape. Itidah ni hasoman ni membeli kareta, sihol ia membeli kareta. Idah ni hasoman membeli rumah, ibuli ni rumah. Pakon bui o penalegan. Salah doai, lang salah. Ahana ibuli hita ay. Tapi suku-sukun ni ay ma na perlu bata doai doan. Ya, halani aha, halani
anggo isukun salinari anggo isukun aha siol ni urta bat na isol hot urta halani ay ibagas na martonggo maningon duhapini itonggohon hita aha na perlu bata. Nah, tutu pergumulan ni Aima kanay do martonggo do hita. Itonggon hita jana ipindohon hita do mau bani Tuhan. Aha na iperluhon hita nuat. Tapi langkomani iberi Tuhan. Langkomani ibalusi Tuhan tongko taai. So na hita ijay. Maningon do hapeni pos uhurta. Maningon do hapeni tenger uhurta. Jana maningon tetap do hita gol-gol ibagas tongko. Jadi porini PHP ini na perlu bata do na ipangindo hita jana sadalan do panginduanta pakon hapor sayonta HP lape ibalo sinebata lape ibere nebata maningon tetap do hita martonggo. Anggo bani hatan nalegan isobut doai bani surat ni Paulus subani kuria Rom bani bindu 12 ayat 12 tetap martonggo gol-gol martonggo. Jadi ibagas na gol-gol hita martonggo porini PHP ini na ipindo hita ay dong masesuai kubayan na perlu kita tapi lape ibere ne bata ijay maningon boy ididah kita bahasa Tuhan manlatih kita ase tetap gol-gol martonggo jana martengir ni hurbani nebata bahasa nebatado na mambirekon natang sideran ahana iha perluhon hita ibagas pargoluhanta halani ay ulang gabi soh martonggo porini pe na ipengindohon hita na perlu bata ay lape ibalosi Tuhan halaniaha halani seng pitah na ipangindohon hita ay na perlu bata seng pitah aha na perlu bata ay na ipinday hita tapi ase tetap ipindahi hita harusot ni Tuhan jana ase tetap gol-gol hita martonggo jana martengir niuhur bani nebata bahasa aha na ipindo hita ubani Tuhan say jumpa hita doai asal ma tetap hita marhapor sayaon martengir niuhur bani nebata. Jadi ulang moru hapor sayonta ulang moru tengir niuhurta ulang moru hita martonggo halaniaha halani balosi nebata jana berekono ni nebatado na pinangindota sadokah tetap kita martengir niuhur hubani. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase ibagas ganup gulmit ni parguluhan nami. Rosi bani tonggo elek-elek nami hubamu. Tetap tenger uhur nami. Bahasa hamdo tongon Tuhan na mambirekon aha na porluban nami. Halanay ajari ham tong hanami. Laho mangidah rosi mangarusi na ijado na iha porluhon na hanami jana na ija na iha siolhon uur nami. Asya tetap matongon Tuhan sanggah martonggo hanami hubamu tetap maronjolan bani hapor sayon nami seng pitah maronjolan bani aha na ipindohon hanami hubamu asi hanami pe lambin marbagal jana lambin matoras ibagas hapor sayon. Terpuji maham Bapa marite Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Oras bataganupan selamat pagi ulang moru partonggota ulang moru semangata ulang moru sonay do huma age pakorjata ijape hita marian halani naibata pasti do mamberekon aha na ipangindo hita hubani asal ma tetap hita persaya. Shalom.